Da li ste čuli za tuču Rajkovića i Sona? Pre 12 godina ekipu Hamburga uzburkao incident na treningu. Prilikom igre 5 na 5 došlo je do svađe između Hyun-Min Sona i Slobodana Rajkovića. Posle nekoliko reči izbila je tuča. Rajković je napao, Son se izmakao, a najdeblji kraj izvukao Tolgaj Arslan, kome je Rajković slučajno razbio arkadu. Rajkovića su u klubu najpre debelo udarili po džepu, suspendovali i prekomandovali u B tim. U Hamburgu je krenulo po mene loš od starta, prisjeća se srpski štoper. Istina, imao sam nezgodan temperament, gurao sam nos u sve. Na treningu sam vikao na Sona zato što ne dodaje loptu. Jedna reč je vodila ka drugoj i došlo do tuče. Kada sam se vratio u ekipu, stvari više nisu bile iste. Sada bih neke stvari uradio drugačije, ali učio sam na takvim greškama. Nakon određene suspenzije, usledile su i učestale povrede koje su ga sprečavale da veže kontinuitet igranja u Hamburgu. Ipak, nakon selidbe u Palermo, pronašao je formu. Sa uspehom je nosio dres kluba sa Sicilije, a potom je pod vođstvom Marka Nikolića nastupao za Lokomotivu iz Moskve u Ligi šampiona. Karijeru je završio u MTK iz Budimpešte, a što se Sona tiče, deluje nam da mnogo više dodaje loptu od tog dana.